ħaffu l-pass ħanaslu l-appell tal-President Amerikan Donald Trump lin-negozjaturi Iżraeljani u tal-Ħamas li llum jibdew taħdidiet indiretti fl-Eġittu dwar il-pjan ta' paċi għal Gaza mressaq minnu. Fl-Eġittu negozjaturi oħra, il-mibgħut speċjali Amerikan għal Lvant Nofsani Steve Witkoff kif ukoll uffiċjali Eġizzjani u mill-Qatar il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani. We're going to work very quickly. I think it's going to go very quickly. The meeting seemed to be very good. We'll find out. We'll let you know soon. Id-delegazzjoni Iżraeljana fil-Kajr tinkludi uffiċjali mill-Mossad flimkien ma' Ofir Falk, il-mibgħut tal-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu. Għal-Ħamas preżenti fil-Kajr għal dawn it-taħdidiet Khalil Al-Ħajja l-iktar uffiċjaluli tal-Ħamas barra Gaza. Al-Ħajja kien ukoll fil-mira tal-Iżraeljani sax-xahar li għadda. Intant il-Kumitat Internazzjonali tas-Salib l-Aħmar qal li huwa lest ikun intermedjarju biex jintraddu lura l-ostaġġi Iżraeljani. Fi żviluppi oħra, Iżrael ikkonferma li ddeporta lil 170 persuna fosthom Greta Thunberg li kienu fil-flottilla ta' għajnuna umanitarja l Gaza u li ġew interċettati mill-Armata Iżraeljana l-ġimgħa l-oħra.